Nilikuwa nadai tupiga selfie na wewe. Unachua hata huko kwetu ushago watu wanasafikiria mimi I am a wrong person. Kwenyu ni ushago? Yes, ni ushago. So unataka kunipeleka mimi ushago kwenyu? Yes, you are my girlfriend. What is No, me I can't go there. Okay, I can make you become my wife. Your wife? Yes. Do you have money? My money. Money, My money is account is full. Is full? Yes. I have 4 trillions of money. Okay. Yes. Okay, my husband. Yes, I am your husband. Today I am enjoyed. Nkoba nyasa baba maiga mbugete nkoba mbugete birthday ya neke. Na na re. Nkoba nyapiga na. Na kwa ndo kobe kwa kwa huyu. Aye. Oh, you can change the coffee. No. Why? Unachua rafu haichawi. No, I am. Just give me my water and I drink because the queue is I want to kill me. Okay. Mapenzi haya. Kando mwana mapenzi. Yeah? Unaweza nipea pesa kwanza niende nitafute drinks ya kunywa. Drinks? Drinks ni nini pombe? How much? What is wrong with you? I don't wrong. Naomba pesa niende nikanunue hata soda nikanywe. Soda? Yeah. I have a lot of fridge at home. On my house. Bonon kyopu ya ronda baba. Bonon ko nyako nyaro bonon kieke. Bonon kieke bon. Tata bonon musubat kionde ata. Unaniongelesha vibaya wewe. Wewe kwenda. I have a lot of girl from outside on this world. Who are you? I have material wife from US. Tata. I nandi chirango kungoro chene Chicago kotora. Who are you? What the fuck?